Apay, nagsapa ka manin anak karubwat dyan ang papanamanan. Ada seminar ming opisyalis ti barangay. Huh? Seminar kaila seminar. Saan mo naman ay nayunan ti swilduyaw ag pampandog kayo lang. Ay na, aguli mo kakadiipang. Paset ti trabaho mi dayta. Si kamo ila ti romaniklamo. Jakto pa agreklamo. Ini-enjoy ag tag-survey kadagiti kabaranggayak. Agraraman ka mo nga may ngagbalin nga opisyal dyan. Di mo iba ng data. Agtal na ka man. Tila sasaw mabakbakitan. Nala, ta mapanakit din. Ika nakitibalong ko akwarta. Tanay, awang ko kwartak. Kasi ta, agawat ka manin kanyak. Kundi remit kay tiswildom, ngam alaam mo lagayam. Laki din, mangtigkan. Nagaduman nga ibagbagamaw. Darasam kayo ni, aldawang. Kita inyaw, nagita as-asayaw. Tanay, agrugit na dito'y samaw. Nanang, sumana umanan na ang tiipang. Agung-ungot man na ni Jisango ti balaytan. Ay, ang lalaki din. Ay, huwag nga rod Adaman siguro pang pangaganan Kapay kami na niyo italiida. Unay mo't di takabsat yun, nanang. Basit lang makita na umdasan na pagtabtabaawan na. Kasta na nga roday ta nga ikit yun anak ko. Sa balay, ti ugali na. Kaso-kaso kayaw. Naimbaglahangan na ta saan kayo akas kanyan ti ipang. Agduma mo't ti ugali yun, nanang. Yung abay. Ha? Ay, Jackman amaw. Ngam sa bali nga main ti di makkulan na. Tay nalati ikit kan ulit ag miniantin nga ipang. Idi basit pa ay. Iso akas lati nagibidan anan tiyaw. Mapinsan kay. Nauyong nga min nagiti ng tagibi kan kwa na. Mapalapal ko na. Iso siguro ati ti mawidan na. Ay, sapay na kararasagid. Ay, sigud na kadi akas jay nanang. Uno italabing makutan. Ay na, sigud nakas jay ti ugali na. Naturay launay nantiyaw. Tauray iso ti buridak ming agkakabsat. Kasla iso ti inaunatan naturay. Iturayan da kami akakabsat na ngayon inauna ngam isaw. Apay, anya nga oras nga agsirsira ka dito istormo si Kapilar. Alas 9 ti rabi ante. Ay, sumula nagariwawa kayo manan idirabi Diyak makaturaw. Nasapa mo tapimanaw dagitay bisita ki di rabi ante. Alas 7 apimanaw da. Wine, nga malas 6 ti pamaturog ka. Diyak kaya ti madisturbo. Uray kumamuno saan nga aga-asidag ti mabalay tayaw. Ha? Ibagam ka na kita nga customer mo, Tawan ti ngumalawngaw iti alas 7 ti rabi Sa paam ngamin ti mangirikap dito istor mo, Alas 6, wano alas 7, mangrikap kan. Nasapa unay mo ta, ante. Isupay mo ti mapaglakwak iti duwawan no talo nga oras, Sapay adupay taggatang iti kasta nga oras. Kan may sa alas 9 mo ti curfew tayo sanay, Makaringring nga raw dagiti customer mo. Kan amuyaw, masapsap pati pannaturog ka. Alas 7, maturog akaon. Pasensya kayo na, ante. Ay, di kay agpapaanawa, Pilar. Laglagi po nyo akagawad jay asawa. Oray ka anakan ka. Talaga apagmultaan ka numapunwanan. Ha? Apay, asino kada kayaw tinagiwara iti supot ti sabaw di ta kalsada. Apay, naglaba kayaw di ta kalsada. Kay, asino nga rod? Nagawan kita babayin yawn. Kay tala agiwar-wara ti paglaigan yaw. Ha? Ante, ang mga nun na itayab din nagbagyaw. Naitayab nga. Talaga kit di nga tinatanggan ti ulo na dito'y lugar tayaw. Ha? Pinitsur ko mo kidin da jay angaw case. Impos kon iti Facebook. Ha? Mangir na dyan nagiwaray ti da jay. Malmays iti bain.
Kitain nyaw, da kita paghuk ukisan nyaw. Nuawan makita yung abasuraan, ibulsayaw, da kita abasurayaw. Saan yaw nga iwara di ta kalkalsada ta, nagalas akitain. Nawatan nyaw. Sakto na. Awan, basta sama sa kanila. Oro siya, kape yan. Dapay agrugit-rugit ang manok ije paraagan may. Kaawan mo't bulaws ang manok may. Ipupukyaw da kita manokyaw. Ay! Nagpabangset ti rugit da. Nakapupok daw. Nalalala! Agawid kayaw, nuawan araram, midon yaw dito store. Niya mo din Di na. kaya marmarites ditoy. Na, Kayon, nagawid kayon. Tain kaya dalaws ije babalayaw. unay mo doon. Daita kati paglaingan yaw, ti mang chismes iti padayo at tao. Niya ako minanan. Yanyasan, sarsaritain yaw ti liklikudak. Mariklak daita. Niya mo datan. Nan, pautangan nakman iti asukar ken kape, pilar. Bayadak to no, ag sweldo ni Uncle Mau. Why? Apay, anya man timbagbaga mi jay istoren aya ipang. Apay manin aya, husto mo't nagitimbagak. Pagsaya atan ti amin, sana ya. Nagpakalaing kamanan ang nagsao-sao ijay. Di ka lagbaing. Awan maday nga imbagak, Janong. Pagsaya atan ti buong barangay ti imbagak. May mayatan ti kasyan, gamtay ag marmarites. Kaya mo nga raw, mailaw ka kadagijay marites. Ajay labiyag ti padada at tao ti sipsiputan da. Ken pagis-istoryaan da, ha? Saan akas tatiket ko asawen? Ti puntok. Ket di ka kumagpakalaing amang manmandar ka dagiti kabaranggayan ta. Ta saan ka nga opisyal? Ay, opisyal ka mo, Janaw. Kabutang mo nga may dagiti pasaway akalugaran ta. O di siyak ti agsaaw. Isasawan kan, Janaw. Ado nga ron ti kontra ti kastangar aramidem. Ket may saakditan. Na. At nay ko. Aping agkatos ka ngay. Asawa nak, Janaw. Ngam Nay. kontra nak. Nagalas katikas tanga aramid maun, Janaw. Tultulungan kalagarudan iti trabaho. Kas may sang opisyal. Ngam! Kas takakit din. Basta tanangem ti panagsasaom. Ta makapasakit ka itirik na. Adaw, dagiti masaksakitan iti panagsasaom. Di ka agturay-turay. Tawan karbangam epang. Sikan ti sasawan dagiti tattao. Nagalas ka no tugalip. Ay na! Sa wundami na kaya't nasawain. Awan pibiyang ko. Bayam! Ta agranak to akagawad. Tapno addanton karbangak nga agturay. No at namang ibutos kin ka. Hanyat ko na! Ay kunak. Mabayag pa iti eleksyon. Nay, nagsaba ka mo nga agwalwalis dito isangot ti storm on Insan Pilar. Ay na, wanta narigat ti maiposi ti social media kasinsin. Amumatan di ikita, nanti ipang. Basit lang makita na ipusnan. Ure ukis latikin di makita na ipusna. Kapag sasawan na iti social media no asino tinagiwara iti dayjay. Ay, wan nga rodaan. O naigit din dahi nga ikit mun aya. Iikit mo ay insan? Malay, wan. Ikit tadwa. Ura yan niya pati ugali na. Ikit talat talay jay. Wen nga rod numabalin la kumasukatan ti ikit, hinaramid kon. Ala, paspasin siya amlatan insan. Tamo mo ti ugali na, insan. Talaga siguro kas jay na. Aging gataing gana. Noon niya lang amin ay ati pa kasiksikuran na. Basit la makita na masikuranan. Sa pinagpigsa ti radar di lapayag na. At dalamangag na nga agkakatawa dito istor ko. Sungatan na kun. Makarangrang ka no. Sana bagay ti adda ka arubanan was jay. Ti bagay kang kuana. Gatay awan matataw a lugar insan. Wen nga rod Mapanla ko mga rod agbalayan ni Jibantay.
Ijay tapaw ti bantay, ta siguradong awan ka ruban na amang rengreng kan kuana. Dagitay tulaw, ngunit ti bilit ti mangmangagnan. Ay, mahay bladak sa manan no kastoy lang. Mala, bebe amon insa. Sika ti marigatan no tutupam ti kaskin ni ante. Bye-bye amo. Nay, ada kayo manan dito yung store nga agumong. Da kayo ama marites. Talaga puliyo ti chismosan niya. Saan mo ka nanay? Saan mo't anga? Kitaan nyo man. Agkakabsat, agkakasinsen, kun agaanti kayaw nga ada dito yung store nga agchichismes. Hindi na kami lang, nana. Hindi na kami lang. Agin inanang. Anya kumamot nga iti pakabambandugan yaw. Keday talamang sarsarita iti padayo at tao ti pakabambandugan yaw. Imbes ngayon kayag mula iti natang iti paraangan yaw. Tapno addan to apitan yaw. Asidaan yaw. Saan? Taon unaan nyo mo iti makichismes. Na, kitaan nyo di paraangan yaw. Nagsamag. Di yu pa'y amaw adalusan. Hala, agawid kayaw. Awa nag-istambay dito store. Saan nga istambayan dito? Ita pagatagan ti store. Saan apagchichismisan? Naawatan yaw. Apayantian niya man ti basol kon. Di mo nga minipalubaw sa pag-istambayan dato'y istor mo. Pagchichismisanan, to'y tersinam. Pagbalbalin na masadot dagiti katao, tikas nga raramidam. Kat alangan mo ta pagawidak idante kat gumatang danga road. No, nakagatang dan, papanawa mi dan Saan mo ta? Awan karba nga kamang papanaw kadakwa dante. Ay, adakar bengam, ta istor mo nga rod ditay. Suratam dita sangaw, iti bawal mag-istambay ditoy. Kunam Anya? Ay, no siyak ti masuraon, ipasurat to'y istor mo, Pilar. Ante? Ay da, lumanabas mo day ta mo to siklaw makarengrang. Ha? Ay, anyag kasurun mo pa. Day dyan nakamotor Ha? Patasin natin lumabas man ang taparsaka ka talagan. Lumanabas ki din. No limabas kumamot iti na minsan, wano na midwa ka, husto kumamot na. Ay na, apay aya apati dagit-takit pa kasi kuram. Kalsada nga raw, natural apag nantilugan Why? Kaslada mang sursurawn, lumamnabas da, makarengda. Na. Kasi da, nagsublimanan. Payman. Ay sus, apay nga imbarsak mo tibutas ko nga. Naimbagtasal mo ang napuntahan. Bagbaga ang mamungamin dagita masakupam tiyan. Awan pa'y serbi mark nga official ti barangay. Tadi mo maiturayan dagita masakupam. Ala, ingka ka piduta lang dyan imbarsak mo abutas ka. Tausarat, anda pa pala. This drama is owned by Jenna Almoite Drama YouTube channel. At daman impos ni Auntie Ipang iti social media, uncle. Hay na, mas pasensyaan nyo ng tiyo, balasan ko. Tauray bagbagaak, jak maanawa. Apain nakno pakibiyangak iti aramiden na. Ay, unay mo't ni Antin, naguyong. Ado ti manggurgura kun kuha na dito'y lugar tayo, uncle. Ala, ang mga no maapektaran ti kina-opisyal yo. Ang mga no dida kayo ni ibutos inton pa nagbubutos manun. Sa labalay, tadyak to agranen kanakan. Kababain mo't ngaming aramiden ng tiyaw. Apay, dida kay denggan no bagbagaan niyo, uncle? Saan nga ron pila? Apain nak siyak tagbalin adakas no bagbagaak. Iso abay-bay akaw. Ay, kaasi kay mga rod, uncle. Awam mga min anak yo. Tapno adda ko makadwayo amang bagbagakan nanti. Mun nga raw, di ka ngamin na paraburan iti anak kanakan. Mamakmot ni nanang amang bagbaga, tapaan naman.
Kasjay na nga ro dayjay nga antiyaw. Bakbakitan aman nakiapa. Ne, ante. Anya sirsiripin yung dito kalsada? Na. Sino nga ta, ti akin lugan iti limabas dito'y. Nagasuman, nagasgas mo to'y, to'y siminto a kalsada. Tay siguro saan amakasang at itayagsapan ti. Nagalis mo ngamin. Akin lugan nga ta, dadaulin da mo ti kalsada. Gagangay nanti. Ta nagalis nga ron. Di da mo amaw ti agmanihaw. Kung di katang dagamin iti lugan da ko, di da mo amaw ti agmanihaw. Agraraman da kita akaruba. Ha? Kita umanay, wow, nagasgasan to'y kalsada. Tugot lang ti pili day tante. Sana problema. No mga men, na agtitinulong kayaw, nga dalugan na amang dalos, dito'y kalsada, tapno saan na nagalays. Kanayon mo tamadalusan day tante. Talaga lang amin ang nagalays. Ta tumanudo ka nga road. Ay, makapasikaw rakit kitaan. Dadaulan da mo ti kalsada da kita akon dilugan. Agraraman dan tumo ngamin ang maadaan iti lugan. Rumwara kon bakay. Tain kampay agdalaw si kalsada. Adda ka nun natumba akayaw. Ha? Maday ti aldaw ka. Napuyatan ak. Ne. Apay. Anya nakapuyatam. Pinuyat nak jay tumanaol nga aso ti kaaruba idi rabiig. Nariknak dayjay. Ngam alas 8 la iti rabi dayjay. Una, ngam kaimimasan ti turog. Noan niya lang nga ti taataulan da kita nga asaw. Da siguro pumanag na iti rabrabi eh. Iswa tuman na ulti aso ti kaaruba. Kit gagangay na taaso nga rod. Di agtaol. Tida pa ila kami nilakaw da giti asaso da. Iparit ko mga men, ti barangay, ti maadaan iti asaw. Tadistorbo laeng iti turog da kita. Kano agkagat da. Ay, narigat, ti marabais. Iso nga rod ti trabaho da. Agtaol. Ay, makarengreng. Iso nga inlako kon dagiti aso ta. Tamarengrengat no agtaul da. Iso nga ilako da kumamay dagiti tarakon da. Di mo pakibiyangan dagiti karoba. Takayat da nga dagbantay iti balbalay da. Nangrunan no kasjay nga da papananda. Kitaam ka data. Awan bantay ta. Ta inlako mutay. Makarengreng da nga rod. Taimbagpay ko jay baboy at araknan. Tasadala agunay no mabisinda. Nanang, kitaan nyo ka din ni Auntie Ipang. Ha? La, alaladan na mo di parangan da. Kitaan nyo anay ha. Nagngato di mulyan na kayo. Ay, wala ata, igalot na siguro di tali nga igam na. Hapi nga tang alaladan na di parangan da. Ay, ada siguro sumusumra ka manok wano asaw. Amumutan day tanga ikit mo. Di na kaya't nga da dumayo adingon iti sularda. Uray pa'y tao. Dandani di na kaya't nga umarubayan kan kwa na nanang. Ha? Ala! Ay! Natinag na ang tinanang! Ay, sos! Ay, oh my God! Itatulungan anak ko! Anday ko, marigatan akong lagay. Hidyak ka maulanan. Basit lang ano sa bakit. Anay Umayan ti kaya. pangiluganan miking kaama pa na di ospital. Ay, apo. Ay. Ay na! Nagngato tinakatin nagamanang! Nutilan to bara aramidan to'y kabagis mo ipag. Tila ul-ul yun na. Anay ko, marigatan ka talagan. Diyak makapagnan dyanong. Nusam nga raw, tagturong kanon dito'y tilugan. Sa nabale, tabagkatin da kanton nga ilugan no madamdama. Andiat ko na dalakay. Malandukan ka no tibukot kan sakam bakit. Anya,
Yun na yan. Nukan wabim makitak. Iso matipan nagadisgrasya iti kastoy. Kat ano sama, tabasol mo laang. Lakay. Di ka pala makapag na. Kat jak amaw, no kaano ang makapag na kamanan. Hello, auntie. Kumusta kayon? Ay, kastoy kanakan. Sana ka makapag na. Nakaidalatan dito'y kamaka. Pagpapigsa kayo, ante. Magyabanak. Naimbag man tay may kayaw kakaanakan. Wanante, tain niya ganda kayo ti prutas sa kanan nyo. Kan, adapay tinapay kan gatas a ginatang mi, auntie. Ay na, agyabanak. Nagsasaya at kayo akakaanakak. Huray ka na yun kayo nga ung-ungtan iti kalabas. Nasingpit kayo latakanyak. Pagawanin da kuma. Agpaimbag kayo kidi, ante. Agpapigsa kayo. Ay, wen. Talaga nga'y karigatak ti agpaimbag. Tadyak kaya tinakadalit ka na yun. Kakanakan. At tuyan ti kanam ipang. Mangangkan, tarumwarak metten numadamdama. Epang, mangmangagnak, mangankan ko na. Nagaddayo tinakaiturungan ti imatang mo. Ay, pampanunutak lang. Tinararamit ko iti kalabas lakay. Ha? Naglablabo saksa. Adaw tinanggura kanyak. Gapo iti nagalas nga ugalig. Ay, saan kaya marumbang dayjay? Nasaya at may, tanapanunot mo day ta ipang. Day ta tururayak nga ibagam. Ti panagbabawib. Ay, pasensya kan. Mamiris ko itan, dagijay abindot ka. Dusak siguro na ito yan. Gapaw iti kinatangsit ka iti padak at tao. Mala, maragsakan tanaamiris mo, ti bidot mo bakit? Kat apaman nga agimbag ka, di mon subyan ti sigod nga aramid mo, wang? Wine. Promise. Agbalbaliwa kaon lakay. Siguro no sana napasama kiti asawak ti kasjay, nalabit isulat ta ti ugali na. Nabayag sa nakapagna ni bakit ko, kat idinaimbagan, nakitak mo ti panagbalbaliw na. Si Mingpet, kat saan na nakasitisigod akas lakagura na amin at tao. Managisam itan, iso nga doon dagiti gagayem na. Alakastan, tugayem mo, Jano. Please like, share, and subscribe. Thank you.